أنت دوا دمو والله ما ملما كبر سايون وربي ጓደኞቼ ደስ ይላቸዋል እኔ ደውለው ዱአ አድርግልኝ ማለት ምን ሆናችሁ ነው ስል በቃ ይሰማሻል ይሉኛል እውነት ነው እና እኔ በንጹህ ልቤ ነው ማደርግላቸው ሳደርግ የሆነ በክፋት አላደርግም ሳደርግ ዱአ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሄጋ አሚን ጀናጋ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሚን ጀዳ ረቢ አጃ ከሰዳባስ ዋን የተነስኒ ሀኪን ሀዳ ጁማዳ bari'aan jiraanu bira bari'uudha daqiiqaa muraasa to'afee rabbi ajaa keessan baas waan niyyattanii maraasanii haa kennu yaa rabbi qalbii fatiyyee muuziqaarraa karaa quraanaatti jijjiire jedha du'aayinaa qalbii kiyya gogdi yaa rabbi qalbii kiyyallee anallee qalbii kiyya yaa rabbi naajiis yaa rabbi nu qajeelchi yaa rabbi ukkusataa keenya nu fayyisi dhibamaa keenya nu fayyisi warra du'e jannatal firdoosii nu waffaqi يا ربي الله نما حاجة أبو نما أسجلتي آمين جن حاجة سهون دباسي مامي وشي كيسن وحاجة كيسن ربي سني عباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي واني يتني مراسني هاكين أركداهين أبينا واني كيسن نجا اللي كيسن نجا مني كيسي نجا ونندي نجا رفتني كاتري وانجمتشو نجا هو واني سنجمتشيسو واني سنجدسيسو سنرافقاتشو والجالتشو والكبجو نملال والجالتي والكبجي والياد نهاقود يا ربي الله نكاجلت يا ربي والنجالتشيس يا ربي توقو نقول يا ربي نما ركتي نمو أبتالينيس إيسينيس كلي والكتاب ربي نما وركتي جرو ركنا كيسا حباس نمولا دامي كدبا لتايب نبرا مامي تايالون دي نمولا تاي نتفوفي اوكي نمو ركتا سوري سينيس إيسينيس وانو ما كيم سيادا كنو إبه قدادا سنغالي كنابو يجودا هندي والكتا ربي آدا مرادا كيسا سني حبوتو ربي واني يتاني سني حكي أركداين أمينا وري آمين جتاني اللي حاجان كيسا نهاباتو قفون إسيني الرغوتين حمتون إسيني الرغوتين نما قلبي سنجابسو سني الراحة قبو نما قلبي نجابسو الراحة قبو أبو نما قلبي نجابسي قلبي كينا ندهسو الراحة قبو يا ربي تي يا كاليك يا رحمن إندن ديتا كسيوني هنجرو والله نسيتي أمنا ستي أبدنا عاتي واني أتنقلين هنجرو عاتي أكا كينيا بيتي سلاكا كينيا تاتي واحد دوني قوتا ربي تي يا كاليك يا ترمو ما هنين كبدا قبانتي وچوميچه متى الرافلين أكتين ديما برا مكنياتو هذا كياف أبا كياف أنا اللي نفايدة سيقالي وري مالك أكامي دركما ميتي مالكني ربي دركما نورانغوني با سيقالي دركما مالك أنسادك أنياتي سو كماتا ميك باستيك النوميتي كانا يو كني تاني يجون كانا يو بوتانينا خلاص ربي وانتي قولان اسم تقابل ربي دندان سيقالي نما ربي نليه كأتين نما ربي تي إيه ربي اسم كتاب سنهاب يا ربي تي يدو أكابي يا ربي هاجا كينيا هدود هاجا كينيا نوباس هاجا كينيا هاجا كينيا تنكي كينيا بلا نتي أفتو هندا نراكب هاتو نراكب وري هذا أباك أبدا هذا أبا هيسا أمري سنيا ديرس وبولي يمكي سن أمري سنيا ديرس رفتني كاتني وان كيري ربي نسنا أجيسيس رفتني جزي كاتا وان كيري وان بريدا ربي نسنا أجيسيس هاتي كيسا نغا أبان كيسا نغا أبوليسي كيسا سايوني كيسا نغا بيي كيسا نغا ونمدي نغا هاتو ربي نجتولا يا دا مرادة كيسا سني أبوت وري آمين جتان اللي ربي يا دا مرادة كيسا إنكي جتان كيسا سني أفور ركو إسن كيسا ركو كيسا جرا نمو إنكي كابا نمتني ماتو ساف ربي توكي جكام بيكو إنكي كيسا ربي إسن هاباسو ربي إنكي كيسا سني هافور وابدن هند أرغدا هن أبنا أرغدا والله هورا بولا إسي يوم الله همتون إسن أرغين هميني إسن أرغين همتون إسن أرغين قفون إسن رغوتين اللي كيسن مني كيسن قوتو إكا قدان إسنا جالتو نما أول ربي إسنا جالتو كانت نما أول ربي سجالنا خلاص أمتك دبي ربي جالل ربي أرغنان كان نما أمامتي سيقالي
guutu rabbiin isin haa jaallatu rabbiin biratti nama jaallatamaa ta'a harkadhaa hin dhabinaaboo hibboo hinaaboo itti mana keessan hin galin umriin keessan haa dheeratu hamtuu sinirraa haa qabu waan harkattanii hunda nama saddaqatee nama miskiina wajjin nyaatu sin haa godhu nama laa bakka hin taanetti birrii keessan baasuu otoo hin ta'in nama miskiina rakkataa haadha abbaan qabne nama zallamamaa jechuudha nama dalagatee hin nyaanne jira sa'aatii kana nama harkaa miila dhabee jira nama dhukkubsatee jira nama haasa'uu hin dadhabne jira nama gurraan hin dhageenye jira nama baay'ee jira nama sanatti nama saddaqatu sin haa godhu yaa rabbi yaa allah nama khayrii dalagu nu godhi wal nu jaallachiisi tokkummaa nuu kenni maallaqaa waliin nu jijjiirin ilmi namaa zabana kana maallaqaa waliin jijjiirama yaa rabbi maallaqa sheexaana maallaqni ilma namaa caala maallaqni dalagattanii ni argattani rabbiin jaalaluma nutti haa jaalaluma wal jaallannee laal wal jaallannee mataarra wal keewwannee wayyee habiibti wayyee habiibi kan wal jennu nu haa godhu rabbii jechuun kaanii hin danda'a rabbii tokkichi nu dhagaha rabbiin akkan keenyaa miti rabbiin akka keenyaa miti waan itti waywaanne attakkaatti waywaannee waan dhabeen beeku wallaahi nama na dallansee illee adeemee qalbiitti cabe namni sun isaa boo'uun arga rabbi naaf adheessu wallaahi si takka naa qalbiitti hin cabuun jedha jaalladheetti hin cabu bara isumaan na cabsaa qalbii achii booda na gaabbisiisa bakka yaa rabbii tiyya maaluma nan dhufteen jedha rabbii jechuudha nama qalbii walitti cabu nun godhin rabbiin nama wal nu jaallachiisu nama wal kabaju nu haa godhu rabbii yaadaa muraada keessan sini haa guutu rabbii faamilii keessan guutuu isaanii umrii haa dheerasu wanni akka haadha abbaa duniyaa kanarra jirtu fitnaan haadha abbaa jabduu anamma yeroo baay'ee yeroo namni haadhaa bilbilu abbaa bilbilu obboleessaa bilbilu obboleettii bilbilu bakkaan hin boo'a ምክንያቱም yaa rabbii ani yoo eenyuuf bilbila yeroo inni dhufu ni hinaafna yeroo waan takka dhufu ni hinaafna haadha abbaa kiyyaanoo eessaan bilbila jarroo du'anii bakka waan akkasii yaadna isinii qoosaa isinitti fakkaata dubbii haadhaaf abbaan dubbii haadha abbaa kana jabeeffadha haadha abbaa keessan jabeeffadha اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد شكرا حبيبتي قلبي بارك الله فيكم والله በጣም አሪፍ ነው ሀያት ምትባል ልጅ ካለች እንደ በአረብኛ ይጻፋል ቱትና ነጊቢ ትርጉም ፈልጋ እኮ በጣም ተቸግራ ነበር ከስር ይሄ እናት ዱዓ እያደረኩ ነው ለሀጃችን ያውጣ ብዬ አዩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فافي ما شاء الله دس ستي القباني ممكن يخون لبينا كل والله دس تلالج ما شاء الله. دعاء يا ربي نيني كونج. دعاء يا ربي. دعاء ربي ستي قباي. ربي الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فكر my love my sweet. ميسي سو قلب للسرق عليك فكرني مثلا ልቤ እየመታ ነው ምነው ጠፋሽ እኮ ምንድን ነው እንደዚህ አለው እኮ ማሜ ፕሮፋይል ስቀይር በማንቡ ካለ አይደለም በፕሮፋይል ብቻ አይደለም መቼ እንዳለ አንድ ሁለት ቀን አላየሁሽም ሁለት ሶስት ቀን አዎ የሙ እየገባ ስላልሆነ ሌላ ቦታ ደግሞ አልሄድም ለዛ ነው እንዴት ናችሁ حتى والله الحمد لله رب العالمين الكريم القرآن كريم لا تسي تنش ولا نقدر ينكاك كلا ولا أنا مقرأ أرسل كنت إيه ولا دعاء ما شاء الله توه فاتي عندي لما بدنا مذكري ولا هيدا هيدا فاتي أقوال no crees te daño con él जी पासुन या ትግራለሽ እና ትንሽ ይለቅሻል አንዳንድ ነገር ያ እስቲ ዱአ አድርጊ ቁርአን ቅሪ አዩ ቁርአን ቅሪ ለትንሽ ምን ቁርአን ተቀራ فتي عزيز ما تجي ما تقرا جلجتو اقرات ما تاتي يا قري ني قنجو والله قري
ቅሪ እኔ ማለት ሀዩኮ ያሩት ያለ ወይም ማኪ ያንን አቃላል በጥዋት አላህ ይጠብቅ። ምን ልሽ እንዳሰቡ ታውቂያለሽ? እኔ አልዋሽም። እኔ ውሸት አልወድም። እንዳታረስቢብን ነበር። عجائب قدامات والله ربي صفاته عجي كوي ستكميم ساتكميم لو انت ميرات مبيش ولا منك يعني جمعة كجمعة بفيت نقول على قاعد حبيبتي عندي يوم قرآن الله يقبل عندك ريلات ملكن ودوالو لقرا ملكن الفافي አትቆጪ ነው ወላሂ ቅሪ ደስ ይለኛል። እኔ ቆንጆ ወላሂ ላዚ እኔም ማውቄ ነው ማኪያ ጋይስ ኮፒ ሊንክ ወዳ ቁርአንን ቀራው ፊፉኬ ጋይስ ኮፒ ሊንክ ታፕ ታፕ እኔ ቆንጆ أعوذ بالله من الشيطان ካም ሀፕ ኦሮሞ ማይ ላይቭ ሊቭ ምናምን ብዬ በእንግሊዘኛ ማለት ነው ያወራሁላቸው ትናንት። በጣም ብዙ ሰው ነው ያየው። ያን ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ ሁሉ እየሄደ ነው አሉኝ። ወላሂ ካም ሀፕ ፕሊስ ኦሮሞ ላይቭ አይ አም ምርቃና ምርቃና ቬሪ ቬሪ ጉድ ምናምን ብዬ ለቀኩኝ በእንግሊዝኛ። በደንብ ነው ግን የተለማመድሽ ያለሽው እንግሊዝኛ ማሻአላ። አፋኔ ከተ የተባየ እባክህ ምን እናድርግ ታዲያ? መለማመድ ነው። መዲና እዚህ ስር ነሽ እንዴ? እዚህ ስር ተደብቀሽ ታይናለሽ። አንድ የሆነች ባልደረባ አለች የስራ እሷም ወደ ካናዳ ነው እየላከሽው መሰለኝ። ለው እሷ አትወድም ካናዳ። ባይ እልሊ እኮ አታወሪም እንግዲህ ሲጀመር እልሊተኛ ደሪቃ እልሊ እኮ አታወራም። ተገላገለች ሲያበረት እልሊ አታወራም። አንድ ቀን ለታ እዚህ ገስት ላይ መጣችና ማለት ነው። ከዛ እኔ ስቻለሁ መርቅኜ ይሁን አላውቅም። የዛን ቀን ዶክተር ሀሶን ታውቀው የለ እሱ እዚህ ውስጥ ነበረ እና በእሱን የመጣችው። ከዛ በኋላ እኔ አውሪ እላታለሁ እንድታወራ ገባህ? እድሉን ሰጥቻት እንድታወራለች እንዴ ፈትዋ አለኝ መሰለኝ። እኔ እንጃ አልኩት። ለጋስ እሱ እንደማታወራ ያውቃል። ገባህ? አንዳንድ ሰውን ከሌ አታወራም እንትና ገስት ላይ ወጣ አታወራም ከተባለ ያቺ በዛው የለመደባት የለ ማውራት ትተዋለች። ምታወራ መንፈር ብትፈልግ ብትላላህ ረመዳንም ታዳምጣለች። ወይኔ ሮዚ እኮ ረመዳን ውስጥ እኮ ሮዚ ቤቴ ካልመጣችን ጾሜን በስንት ሰዓት ነው የምጾመው? ሮዚ የመጣች ቀን ላኢላሀ ካልታ ጅኖች ራሱ እሷ ትታሰርልን ነው የሚሉት። እኛ በስንት ሰዓት እንድንጾም ሮዚማ ትተኛለች እኮ ከፍታልን እኮ እሷ እንቅልፏን ትለጥጣለች። እሷን ባብላ ነው የምትተኛው። እንደውም በፊት ስራ ሙሉ ውስጥ ተከፍት ነበር። አሁን ትታ ነው እንጂ ኮፊዬ ማሜኮ በቃ እኔ ልውረድ
ወዳችኋለሁ። እሺ ቴንኪው በጣም እናመሰግናለን። አላህ ያክብርሽ። እኔም አመሰግናለሁ። አላህ ያክብራችሁ፣ እናንተንም ይጠብቃችሁ። ፋፊዬ የኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ። አሜን። እሺ እኔ ቴንኪው። እሺ እኔ ቆንጆ እኛም እናመሰግናለን። አትጥፊ። እሺ ይልመድብሽ። ተማም ማመጣል። እሺ ኧረ ማሚ ያላ ይስጥካቦ ጥሩ ጥሩ ሰው አመጣክልኝ። ወላሂ ቁርአን እንደዚህ የሚቀሩ ልጆች እየመጡ ይቅሩልሽ። አንቺ በረካ ነው እንትን አለው ባላ ወላሂ ያምጣልኝ። ከዚህ በኋላ ሼር ሁሉ አድርግባቸው። የማኒትን ሁሉ እናመጣለን ገና ኢማኒት መምጣት አለበት እኔ ቤት፣ ወላሂ መቅራት አለበት እኔ ቤት። ባለፈው ሲላጨማችሁ የማኒት እኮ በረመዳን ውስጥ እንትን በሶስት ቀን ነው የሚከተመው ቁርአን በሶስት ቀን ወላሂ በል እና እንትን አሁን በቀደምም በሶስት ቀን በሳምንት ያከትማል ይቀርባል። አንቺ ቤት ደግሞ አንድ ቀን እናስከትመውና ኢንሻአላህ ተጠራቅመው ያሉት ተሰብስበው እንዲወጡ አንድ ላይ በጣም እንዲወጡ ፈልጋለሁ። ወላሂ አሁን ረመዳንም እየደረሰ ነው። 3 ወር ላይ ቀረው። ወይኔ መስተካከል አለብን ወይ? ወላሂ ሱሲ ሙዚቃ ከነፋ ራበው ለምን በቃ እኔ አላዳም ዛሬ ብቻ አዳምጣለሁ። ከዛሬ በኋላ አላዳምጥም። ወሌ ወጣ ምን ነው በዚህ እያየሁ ነበር እኮ 30 ምናምን አንበሳ ተነርቶበት ፕሮፋይሉ ፍቅር እያጫወተው ነው። እንዲ ያዌኮ ከነመሌ እና ሲሂደና ጃለቲ ሲቀብደ ቦሌሰ ኬኛ እንዴ ቃዲ ኬኛ ሳለ ብለን የጠበቅን ልጅ ፍቅር ቁጫል ስንት ቦታ የሚደርስ ሰው እንደዚህ ቁጭ ብሎ ያሲን ቦብ ላይ ሼር አድርግና ማለት ነው። ያሲን ቦብ 10 እየወጣ የገባለው እና እኔ ቤት የቅድሙን 30 ሺህ እኔ ቤት ይዛ ቁጭ ማለት አንበሳ ማን እንደሆነ ነርቶበት 30 ይዞ በኔ አካውንት እያየዋቸው ነበር። ዘግቶ ወጣየው ያሴ አንቺ ቤት ነው አወል ቤት አንቺ የተሰጠው አንበሳ ኖ እኔ ማን ቤት እንደተሰጠው አላውቅም። ማን ቤት እንደሆነ የተሰጠው አንበሳ ታዲያ እዚህ ምን ያደርግ ይመጣል? እዛው ነው እንደሚቀመጥ ወይኔ ከዛሬ ጀምሮ እኮ ሙዚቃ ማዳመጥ ይቻላል። ላላ ዛሬ አዳምጣለሁ። ዛሬ አዳምጣለሁ። ከዛ በኋላ ከነገ በኋላ አላዳምጥም። አዌ ምንድን ነው ፍቅር ያዘው? እንዲ አዌ ምን ሆኖ ነው? ምን ፕሮፋይሉን ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገ? ፕሮፋይሉ ወይ የፍቅር ነው ወይ የበሽታ ነው። ከሁለት አንዱ ነው። አዌኮ ኖ ኮሪንታኦ አጋሲ ወይና ወጣ ነው። አዌኮ ጃለላ ሲቀሜ ወላሂ ብታይ እኔ እኮ እንደደገጥኩኝ ነው። ምንድን ነው ቀይ ነገር ይሄ ብዬ ማለት ነው። ምንድን ነው አዌ ያልገባል? ሙምኪን ቤቴ ገብቶ አያውቅም እኮ አዌ ገብቶ አያውቅም ቤቴ። አንቺ ገብቶ አያውቅም። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ። በጣም ያሳዝናል። ወይ ቦብ ላይ ሼር ለተወሰነ ደቂቃ ሚዩት ላድርግ ነው። ኦኬ ችግር የለውም ማድረግ ትቆያለሽ። ኧረ እኔ እዚሁ ነኝ፣ የትም አልሄድም። የት ሄዳለሁ? ማንም ቤት አልቀረው። እዚህ ቤት አልከፈተች፣ ያሲን ቦብ ቤት አልከፈተ። የትም አልሄድም፣ እዚሁ ነኝ። አዌ ምንድን ነው እየወጣክ ምገባ ላያችን ላይ ምንድን ነው 38 ሌብል ይዛ አታስደንግጠኝ። እስቲ ሚያ ላይ ሼር አድርጉልኝ። ዛሬ ልቤ ደንግጥ። 40 ሌብልም አይቼ 35 አይቼ ደነገጥኩኝ። ሚያት ሼር ናጎዳ ሞቲ ዱብራቲ አዌ ኑ ዛሬ ኑ ቤቴ
ጎና አዩኒ ቴንኪው አመሰግናለሁ አዩ ኮፕሊንክ እያረግሽልኝ ነው እሺ ኦሮሞ ፕሊዝ ሙምኪን ኮፕሊንክ ሙምኪን እና ያችሁዳ ሙዚቃን አገፈኑ ኢንሻአላህ ወይኔ 3 ወር ማለት እኮ ቅርብ ነው ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ቀላል ነው እንዴ ጊዜያችን የት ነበር የጨረስነው ያ ረቢ ኪያ ወላሂ